mo akwa babiem Adom TV Badwam yammo nipa emra otiase uti we dia no mse fia mini team ne yasa babiem e besere mo aye bia ma broso ti nim se we nso mo beye de last time na korana na oni kofi no oni to na ne ba na aloke oni to ye de bebra mu nyame adom ne momoa ye de say ba ne ba be kire madaroma nso topa for my emre nenso emu odene nenso ye bom ho a kakran nti etime boaye no wawarefo yi wa ha na yenua ba no ene yese wanya brain tumor enti menua ba ya wote hei oye ni bibia wani kama but ene ya mene wo ka say brain tumor nti de America no ote nanso ntime nkasa ontime nkabi enya sa na ote yo brain tumor madawroma sika ne gese me no mie no boa mesra mo ne diem o mayemwa oba fefe oba tan kitwe biensha medofo number ne 0244997216 0244997216 yare yadodo emu odene ne edanyame ase de ma Mr. Richard Atsu ni kunu meme bono homoden pa enye easy meme nsu ene enye easy because sikana ye hia no chese enfidie no kura no a ye de behwe ye nuaba no kura no eno kura no ye se gese wo mo ato niema na ye de beye no yesi yeto Mr. number no wo de amfre ne number na me de ama wo no 0244997216 me sure Sir Richard Atsu na da so enye easy me re kura ho because ya re betimi ato kwam any day any time send wo de fa breye yenu aba na bre pa nanso adokota fo aka se si enye sika no nko a ye betimi age no no watimi akasa oba ton person ne makasa person ne kunu di nkobo yare bi free nowhere abebo won emu odin o so sore na nkwane ahoden bibie kura wa no de nyame ase ti se nyame ahira wo a kakra wo de beto ye mumu number iso ama ye be ye de na ye nua be mani su no ye nkomra bie mu no na ye se de ye wo adanse bebre ti se ye bebre omu be su sa nso na ye se de enu bi na ye hwehwe ede ama ye nua ba perfect abeko so no so brain tumor bia e betumi ayama no emu akwaba so ye jibe so insuate esu we ya wusu no na mieti amen ahwefo papa bi behwe aboa amen nti ye nua perfect ye kasa no te na se be ono so dina no betum tuta wu so oboni tiri nkwa wote bibia na kasa no betumi aka ba ko bi na betwam ya aka de be me na start say pacho me da say mi chinu enye kan wo de ka de obetumi it's about 2 to 3 years ago na or complaining about niti okay na o si niti eni ya niti eni ya o kanisa na ya ko hospital omo mani dru na ya befie na o na ni ho atonu eye kakra na osasi niti ebi wo ho a niti tumi pa no sa na abe chinikon aso nikon nti o pese o dani ni ho a eti se wow or turning the whole body she's supposed to turn the whole body on to me sa nti ye guso a ya na ya ko hospital no ba onu o ye simstress okay or to me ye ni bibia nti ye guso a na standby na ye ko hospital 37 aho na almost ye ko ye scan okay nti scan mu a asa na ebe hu se o mitiye mi ya no na
ni nyina a brain tumor. Oh. Nti it's June 4th. And finally almost diagnosed in June 4th as in this year, yeah. In this very last June, yeah, 12, June, yeah. Wow, for 3 years. For getting to 3 years. June years and I who say osinity ni ya ni tie ni ya ni nyina a brain tumor nti. Nti na ye Johnny Betwa. Say yes Ghana for yes omo bebre. Omo a na omo betumi aboye sika no. Ye ni bi. Ye ni bi. Ye ni bi. Nti omo say he omo so me ni say. Initially no omo si equipment a ye benya ansana omo betumi akase mukoye scan mukoye to draw we bra no. 80,000 Ghana cedis. The equipment no kwa. At the hospital, money is according to the doctor, no see omo nibi. Wow. We have to provide. For that one, I said doctor for nebechre. Enti equipment ni sika kwa ye 80,000. 80,000 Ghana cedi. And sana na EDH hospital bill amba. Hospital bill no depending on how long she recover, how long she stayed there, and how fast and how long she recovered. And sana my say a bill we na etisotia and sana scan obey scan obey to draw all those things are not part. Actually, there were 2 girls. One is 6 and one is 4. Oh, right. It's Ghana for Srena say Ghana for nebe to me a boy. It's not easy. Say Sikanu ye will be anka. It will not and do her. Ye ni bi ti Ghana for na ye best stress say. Bibia obetu mi amaye bia ebeji adawase. Nti wo hwe screen so a ne scan na waye no tumor no eno na ye de ato ho no. Nti even before ye be kokra no machine na ye de be scan o se ye de be ye de no nkwa. This one na to as a family no 80,000. Eno na ye hia ni sesi empo. Ansa na ye wie kura no a all admission. Ama ya ye ne wo se ye medofo 80,000 wo Ghana enne family ni and a surgery na ye be ye no nko ano eno so ye 22,000 mesramora medofo number no ye 0244997216 0244997216 medofo mesramora Mama ye mano sikano ya ko hospital ho ye CH na nke ne doctor no cry be kasa naja doctors emergency asafre no ba week no ko no ye besa to so na omo ade amaha emma bia because be ma be pagya no de na bakra nye easy nti oso omo amabie mu a de ye boy ye besa CH na fe ye ne mpanifo no akasa na sectorial debate yukura no so ni ahwe de aban no so be yetimi de aboa wona ekwa hohiehia mu etiseye sesi a mumwaye ni nya 80 Ghana cedis 80,000 80 chese 200,000 de ehosinya amawo mu show wo de no baby elephant de ba afia de ba ampadu de ba Pierre de ba ye nyina ya de beba ye de beba ubonwa na afia dane adanse esro pa umyemwa 2.5 years na fe ne yehu se problem no eyese ebeye papa ebeye pa emompaye amen emompaye na papa ye kan ho asem wo to nwum ankasa to nwum you quite say better revival global evangelical church momia muano wate momia muano onu nko na busu ntumi nye madaroma momia mua oba perfect agbeko oba time mayo amienu no wo hwe wo nkranketo 6 and 4 years omusa mesro momia mua
be man ye nta no achi wa ye dodo ama ye fe obi wo aba na nkokọ ba okọ who's a perfect bobo na ni ne chese what me te enye easy yawa wo kom bi se me no mienu ye boa wo mo me mo wo ti nkura no wo hinsisi pacho anopa de ni sister ba ko wo ho obo anu kakra nti ye kono omuso omo be school hey brother mo ye wo mo me mo wo ate ye mo nipa na wote ase entwen emenkwachiri ansa no abe show bibi ye mo na de a doctor force wo betumi aye ne de ye mo wosikasem anasika famu ni betumi de abo wo mo ye mo wo mo penimfo anyame adom musika no so mo ye mo mo na yare ya enye se bi asase no mo kyena so omo koye erade nso hu ye mobo ase bibi ha adwene we ni padua mu a omo ntimi hunu ne ntem eno ne problem no because we two days 1 year adai nya se omo nkoni tie ne ya obekọ ne amana duro sa na nkosi hwe o me kasa kura se me amiti kura se erade hu ye mobo amen ebe ye wate amen be ye amen perfect oh bibia be perfect obeyama asesa na ye nyina ye nwanwa me akasa mpa ye wonyame yedase okasa nso empie oka 0244997216 Edino Richard Atsu into o send check say Richard Atsu also the boa perfect nyame nhirawo baby free baby a wo dey baby ano erade ndọbọ no ma week yi mu nyina ye bekoso a na ya boa so de aye bia ma edikanfo no e be bi nso ama perfect ene ne kunti ye fancy ha nyame nhira mo pa okay bibi etwa to sa for today yo me da say I just want to take this opportunity now me catch the gun for say ye da mo ase in advance say ya bisaw mu abuaye enim se nyakopo ankasa ebe ka omo akuma na kakra bia obia e de babuaye no na ode abuaye okay na ono su betumia anya na yarisa because yare na ya se yare ni ho anka yamba ha ya denti na ya ba otimi didi de otimi didi enti it is woni ni kasa communication no enye easy nti say you have to monitor her say o yes sign bia na osu want to me kasa enti kasa no etiko da besa initially ankasa say o si ni tie ni yasa na bi wo ho na kasa no okay ba after omo diagnosis no sana doctor no kasa that's symptoms of enti kasa no emba nsa na metumi akache no kasa na nti ye daga na fo sa na fo ye da mo se se mo ahase e ba Edino Richard Atsu 0244997216 ya mishra mo pa ye kwei channel so Franco Trading Enterprise phones papa efi ene ho to open Nokia Samsung iPhones smart TVs tabletop fridges ne Franco air conditioning no a yanko Franco Trading Enterprise CCTV cameras no so ebi ewo hokojo de CCA ne frɛ Franco 0246423838 422338 0246422338 and 0555939311 ne Franco Trading Enterprise en kasa midini afia amankwa tamaklo kwasinsia ekrado asemidika etwaso